Penatnya. Hai semua, Assalamualaikum. Saya Nur Ainur Afrika binti Muhammad Helmi, pengacara Squad TV bagi episod kali ini. Hari ini kita berada di Kejohanan Merentas Desa Squad 2026 yang pastinya penuh semangat dan keseronokan. Mari kita saksikan rumah manakah yang akan memenangi Kejohanan Merentas Desa untuk tahun ini. Jom! Tak ada nombor. Awak? Saya dapat nombor 3. Apa perasaan awak join Merentas Desa tahun ni? Rasa gembira dan letih. Saya rasa bangga. Okey. I can lift you up. I can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. I can feel your cup. You know my river won't evaporate. This world we still appreciate. You could be my luck. Even in a hurricane of frowns, I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. We're safe and sound. We're safe and sound. Apa perasaan awak bila dapat nombor 1? Saya rasa happy. Apa rahsia kejayaan awak? Saya semangat dan merasa bersungguh-sungguh. Saya berasa gembira. Saya selalu berlatih setiap petang. Okey, terima kasih. I could lift you up. I could show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. I can lift you up. I can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. We're 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 safe and sound. Alhamdulillah, selesai sudah liputan Kejohanan Merentas Desa kita pada hari ini. Tahniah kepada semua peserta yang berusaha bersungguh-sungguh. Semoga kita semua terus sihat, aktif dan bersemangat. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Sekian sahaja daripada saya, Squad TV, sumber informasi pantas berinteraksi.